Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlis sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramun, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para guru ngaji, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, sesadayana boten kula ta'zimi torjukan samuga sadayana emul jakia sareng Allah Subhanahu wa taala. Sejukan boten kula amul jaki Bapak Kalebun manabi Rabu ki. Oke, Kalebun di sana apa neka? Onjanan bara sarang aparat desa epon sejugan satajana muljaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat muslimin muslimat sejugan boten kula muljaki satajana serabu malam Kak Dinto, samoga kaparing rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Syukur alhamdulillah ngereng boten kula sadaja aturaki da ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Seampun apareng tambana kanikmatan langkung-langkung nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat tor nikmat sempat. Sehingga boten kula sadaja bisa nyambetani undangan epon Bapak Hafid sareng Bapak Haji Sahrudin sakeluarga. Salawat salamullah samuga tersamuga tetep ka aturada ka Nabi boten kula sadaja Nabi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para Rabu hadirin muslimin muslimat semuljaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Nika pun 9:30 pas api datua berempat jam gula nika. 1/2 jam 5 jam saya sampean kau lo jauh mulia kiai. Kimpian Paleman pun asaren kau lebih 1 jam 1/2 ka 2 jam nika. Nih ser saya compok nggih. Nih ser kayu tina lagi. Para buajunan saya muljaki sareng Allah Subhanahu wa taala, anenge malam mengken Kak Dinto dan kala yundang beni acara beni kangkui aburuk punten dibagi ilmu manabi kasokane. Ti malam mengken Pak Haji Sahrudin Kak Dinto ngundang cepon beda telok acara, kedua telok hajat. Saya pertama nyalameti compo epon buru abadi anyar. Saya nomor 2 cepon haul Kak Dinto ke tamhid ki, ke tamhid dan ke mujidin. Torjukan cepon mulaut maulid Nabi. Lah nika cepon orang compok nika 3 in 1. 3 in 1 apa? Acara hajat ta telok pada disit situng. Lah nika orang cerdas. Orang cerdas. Acara ta telok pada disit situng. Anapa? Orang dapur oleh tak repot telok kali. Saya pertama. Saya nomor 2 penghematan orang cerdas pun pas kunceng kiai telo kali berumpa saya keluar. Oke, makanya pas saya tong ben Pak Haji Sahrudin nika orang
cerdas utama seorang penter gimun pas telo kali cek sekalian nih ke biaya na bodoh 10 juta ah ya lebih nih oh ya cek gelak pun ada kotok kau nih ke biaya na bodoh 10 juta boh 10 juta kan nih khusus kiai nama lolo jana entah kerja baci ya kerja walaupun pun cilik tak masalah. Para bu jamaah saya muljaki sareng Allah subhanahu wa ta'ala pas bunika bede foto nanika kaulah ko boter mon bede banner pas bede foto na kaulah pocur banyak foto na mon pas kaulah ke TV terus terang kaulah ko boter anapa karena lastare acara taoning kebain apa banner nika ki kadang eba cemure laas bede foto na kaulah pas beremah pocur banyak foto na kiai-kiai selain insyaallah tak kira apa cemure laas nggih tak kira mun pas apa cemure laas etolae bon bangasepona degian nika para buajunan sesami-sami mulja kisan Allah subhanahu wa ta'ala ti manabi kela sebut kiai kaula nika benih kiai kocak pengasuh bon ni benih pengasuh karena syarat te kiai nika bodo ta telok troninga syarat te bisa ekocak kiai nika kudu telok syarat. Saya pertama kiai kak dinto bisa ekocak kiai orang ekocak kiai manabi keduan pondok. Kalau tak keduan pondok, beda pinter etek pinter ajem beda orang tak ada. Kibera napa madrasah diniyah. Saya nomor 2 syarat teteti kiai kudu oning penter maos kitab kuning kitab gundul kalau tak bisa maca kitab gundul lah saya nomor 3 nika syarat te kiai seongku kiai rajina lebih dari situ aduh tak narema saya bikin kacer lah tina tak ala kiai apa oke kau lantan alhamdulillah ki burusit situng tak yabi para buah junan sesami mulja tineka serena pon malam tai santai bae nggih kicak pun pada ngakeli haram halal ngakeli ini kakare perak ngulang-ngulangi mon baju kian di kak dinto compok saya salamet di malam mangken kak dinto samuga tetia compok saya barokah amin tetia compok saya mas seneng dak saya nengen-nenge amin katipun apa carana sobaja tetia compok saya barokah caipun saya kanjeng nabi nawiru buyutakum bitilawatil Quran saya pertama pun apa compok kadito mo oleh compok saya barokah sering orang saya bade dalam compok kadito sering maos Al-Quran mon kulakku pas setel iwak peyek ya tak ada sayang siang-siang more iwak peyek kiong racun aduh lemalem pas setel sakale cinta satu malam ya butuh bengkona kan ika insyaallah tak kira nemu kaberkatan mon bengkona compok na raja demarratera namung pun apa Atena pangkelian nase nempati sempet apa tak yesee kalaban ibadah salat sunnat misalnya compok tak pernah salat sunnat beleka kenapa mak pikir salat sunnat cek wajib tak bojang misalnya berarti mak oleh berekunna naga dinto napa compokna yesee kalaban ibadah insyaallah berkat dunia akhirat amin Allahumma amin mak banyak ceceleng kan nika nimperang ki mak saya semak kakak ulah nika tempat kali ceceleng bebini jorana mak oning geng kita tahu ciri-ciri laki pun bini nika puru mare vaksin ni sunat para buah junan sesami mulja semulja kisah Allah subhanahu wa ta'ala nikah bahasan nateloan salametan haul pun maulid nabi mon kalak sajeme bang telot jam ki kalak setengah jam bang sejam setengah kalak saparapat ebong wil kasmare
Napa pun mari salamane, bakane mari kau pun, napa boleh? Haul, haul kak dinto para bu para jamaah bahasa Arab. Haul, artena sataun. Huruf ha wau lam, artena haul sataun. Anapa may kocak sataun? Karena epa beda saben tahun. Masa sehol ini ka saben minggu, enten? Saben tahun, insyaallah rata-rata sana saya sumenep neka saben tahun kocak haul. Dapat kamatura benih haul tapi hol. Hol napa hol? Hol ni ka artena cokka. Oh ni ka cokka. Hol. Antara kamu pian antara ka haul tepat. Tapi mun antara kamu panjenengan teh kaula antara ka haul, antara ka hol berarti antara ka cokka. Gila pian antara ka haul napa antara ka hol? Hah? Bocor tak antara ka hol sing anu celok kapi. Para bu jamaah semulja kisah Allah subhanahu wa ta'ala tiga dintohol diperingati saben tahun. Lah, napa esena haul kak dinto? Esena haul adua agi orang sesede orang semate sedua agi. Makana holla almarhum Kiai Pasera, almarhum Lora Pasera misalnya pon. Dua agi sesede. Tak kira haula haji serah ah Sahrudin lopai mo lolo gula punya lungakan gula irana tak kira haula haji Sahrudin tak kira mun sehole mangken haji Sahrudin berarti saya mancing ke ruatin tetina oke berarti saya haul nikah saya ampon saya seta. Napa? Adua ki orang seta. Gimana pi orang tua ki seta? Pasera sehole, pasera bisaos, pasera seseta oleh. Tak kotu kiai, tak kotu Habib, tak kotu Lora, namung orang seseta. Nyamana adua ki orang seta dan pasera baik. Langkong-langkong orang-orang biasa, artinya benih kiai, benih Habib, misalnya pun orang biasa nih kaparlo oleh. Kenapa? Karena saben-saben orang sesete parlo dek kadu ana orang seodi yurfa'ul adzabu lidu'ail lil mayyiti bidu'ail ahya. Jadi adab kak disa epaelang sareng Allah subhanahu wa ta'ala dek ka mayit karena berkat doana kalaban sabab doana orang seodi. Misal epon orang sepon apa dan kola sarang barabu misal naudzubillah misal tepaknya seksa sarang Allah subhanahu wa ta'ala alam kubur nikah tapi doa nak foto nak terus doa terus insyaallah ada peseksa dalam kubur nikah epaelang sarang Allah subhanahu wa ta'ala kalaban sabab ana badan kola sarang panjenengan satu aja makanya orang biasa benikon kiai. Jadi orang biasa nih kaparlo oleh kia, kan biaya na raja ke, cepon basera hawalan biaya raja, kicak noreci Sahrudin, mon noreci Sahrudin norok pun bersalber sampean nika, norok, tidak norok samampuna, oleh, asadaka, mungkin sesadaka aki luar biasa, panjenengan sesuai kalaban kemampuan panjenengan. Jadi tak repot mana bina foto ngak kabeng seponi kata repot panjenengan misalnya ya ada enam bude tanian bude tombuna gedang misal epon tombuna gedang maka sana pakai jang misalnya oleh satondun bude petong kejang lha karo cak jual kapi petong kejang cak jual kapi jual 5 kejang 2 kejanga kasalamet pasera saya berak gedeng 2 kejang kasalamet ke pasera marah buah kiai nasi tak endak serabu berak gedeng 2 kejang angki remah kasalamet kasadaka kan jagonya langgar nih guru ngaji banyak misalnya lawanna kanja beda semorok misalnya pon beda semorok pasera ada tina aja nyebutnya pak semorok Pak Muhammad misalnya Ustadz Muhammad jadi panjenengan gedung sejur aja kerasa sedu kejang nikah kelah
kasadekaake ka santre-santre saya ngaji ke santre Pak Muhammad kaula nika Ustaz Muhammad kaula nika tero asadeka gedeng ka santre-santre saya ngaji sana apa santrena sampean sagemi cepon Ustaz Muhammad sampean asadeka asana pamiki kira-kira mun santrena sagemi saya kasadeka sana pamiki hah ai asaren sada aja nih kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke. Konsentrasi abis dia. Saya ganteng dengan abis apa lain. Bokallu rakallu. Oke. Manabi Pak Ustaz Muhammad keduan santre sagami sampian asadeka sana pamiki kedenga. Hah? Telopolo paling betus. Paling ten telopolo. Anapa mun sagami Pak Muhammad pera seorang ngawur ya. Nyaman santri saya ada air gedang Pak Muhammad saya ngajar seorang nganga jadi asadaka telopolo empon mare ngaji santri kadisa lestari maghrib ngaji sampai ke isya lestari isya sholat gedang keluar duh gedang kana jangan saya santri nah gedang wah empon biasa ngaji tak oleh pan-ponapan pas malam kak dintong ngaji oleh gedang kira-kira perak tak perak perak gedang sejor aja gedang Ambon lah saya bodai Madura gedang Ambon jor aja perak nah empian ngabas ngolati dari candilana musolana Ustaz Muhammad perak mesem sesantre kaula empian ben adu aban ya Allah kalaban sabab maperak santre saya ngaji moga-moga orang sepuh badan kaula mak badan kaula saya berada dalam kubur perak kejugan insyaallah tarema tak tarema tarema mata tarema bodoh nengi kita ceritakin ini kan Kifayatul Ahyar diceritake di kita bodoh setong sahabat Rabu ka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wahai Rasulullah orang sepuh badan kala ampun seda pun mate apa napa ki bisa boten kala abek teka orang sepo ya Rasulullah pun apa deguna Rasulullah bisa kalau bencara pun apa ya Rasulullah asadaka saya pertama asadaka nika enggak ka bangga sepo saya nomor dua aki insyaallah manabi atu aki sampean insyaallah pun atu aki sataja tapi asadaka katanya saya gelak perak santre nika perak kalau bon sabab ma perak santre paperak juga pak nabatan kola sebada nengi kubur nika oleh 2 bulan andi gedang boleh oleh 2 bulan gedang nika tembu boleh abu boleh oleh sabolo keja oleh oleh satondun masukna sabolo kejang gijak jual kapi pun jual kapi gegemat jual kapi tinae tatelok misalnya andi karena obang 15.000 kabeli tepung pateti napa gedang goreng menika benda 15.000 tambah gedang sadaka aki kare ka napa ka sedejeuna ustad ning dejeuna semorok ngaji nika ustad nika terkaula sadaka santrena panjenengan sapon apa pantrena kaula telopolo itulah Ustad Mustafa gila Ustad Mustafa kaula tero sadaka gedang nika santrena panjenengan sanapa telopolo sadaka sana pampian telopolo lemak paling sakone Ustad Mustafa Rajina Potrana oleh ada ergia nika napa saya baca napa kira-kira saya baca napa mon pon sedang tahu sama macam-macam apa mau saya nyaca napa tak parlo macam-macam apa bawa Fatihah Ustad tak parlo macam-macam Fatihah pondo pak sadakana panjenengan dapat gimana panjenengan maksa kau tuh baca tak nyaman mana kita ada baca nangki Fatihah Al-Fatihah boh mak ber Al-Fatihah enggak berak gedang kuring pas mintaan apa nggih Pak kau Ustad Mustafa panjenengan pas misalnya ada Bu Ustad neka kaula terus sadaka gedang kuring nyoona pamausan Yasin nyoona tahlil ya Nabi boleh saya nggak kau lah tadi Ustadz Mustafa mpian baca TV gedengnya kakan TV cak gedeng kuring pas minta ayasin minta tahlil minta ya nabi ini tak parlo tak kira
kare santrena Ustaz Mustafa nika kare hosok tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah pas saya keluar gedeng guring ada gedeng guring kana perak tak perak tak berak marongo mun boles barongo pas emben adu agen apa ya Allah kalaban berkat kaula marongo santre misalnya oh engki marongo ki nyai nasi dalam kubur ada mak tang kompoi cerek ya kan japon nyai tadi tak mabi bacaan-bacaan mana binten gedeng goreng ki cukup Fatihah mana bi minta yasin minta tahlil nase engki Pak bacaan neka napa sesuai kalaban paparing napa saya pak keluar sesuai dengan bacaanna gedeng goreng cukup Fatihah nika kan mon tahlil yasin nase cukup di tempe misalnya terus telur ayam ki sambel goreng cukup pon kobok la ilaha illallah la ilaha illallah cepon saya santre mari napa sih keluar nase nase karena nase perak santen nika tapi mon pas gedeng goreng pas minta tahlil empon orang sepon ngapok gelak pas keluar gedeng goreng ada marongok kabeh nika lah nika panjenengan sareng boten golek Kak Dinto pun apa ya jari sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mak antara gedeng goreng sanajan walau bisyurbati ma'in sanajan aing sanapa sacelgagan sagelas nika kencerna dapat napa boleh gedeng goreng walau bisik kita meren cepon se Rasulullah sanajan saparo korma benih situng saparo kencerna dapat pun apa boleh katanya malam mangken nih luar biasa Ustadz Pak Haji Zahruddin oke luar biasa kimpian saya kelar ya tore mau tak kelar empon mik norok ben salebernan pon tina kaun jangan bayang para bu jemaah saya mulia kisaran Allah subhanahu wa ta'ala teti mun perak gedeng goreng nika Fatihah mun tahlil minta tahlil pun sama jemaah pun nase engki mun sa pidato pada kaule malam mangken nika engki ker-ker tibi pon ker-ker tibi masa kalau malaan aja benih nak kana kene engki ker-ker tibi deki rumah bodoh para bu jemaah saya mulia kisaran Allah subhanahu wa ta'ala bahkan debuna al-mauhurlah Kyai Haji Raden As'ad Samsul Arifin ningi sokaraja kadinto ada buka santrena bak nacong beni perak sadaka sebedeti menapa beni perak deeron sebisa deti sadaka sedepak ka orang sepona bahkan tenaga ora kak dinto bisa dapat mun mbokna misalnya gotong royong ngecor ponduk nika bisa ngecor mana bika ule dimin ki eluk hulu kalau monduk nih anu koya eluk hulu nika biasanya ngangkok boto karang ke gunung debuna ke As'ad Samsul Arifin bok namun ngecor satembe ngangkok ecoran satembe niataki genjerena eka sadaka aka pakna sesete ngangkok lolo satembe niataki genjerena sadaka aka ebuna se lasete neka benih perak deeran saya bisa dapat bahkan tenaga bisa dapat alhamdulillah para bu jemaah saya mulia kisar Allah subhanahu wa ta'ala teti terus lagi ya neka tak dapat kamu lot bagian neka tidak saya jawab langsung ke pada pak kapal teti nasa kone ebang mon kimon korang ngeng koncang tibi coba berak koncangan ngampung ngamalolo tengku tak ada naraja ayang koncang tibi nomor apa entakon nomor mereka para bu jemaah saya mulia kisaran Allah subhanahu wa ta'ala teti manabi nak foto kak dinto engak kabang sepo tak repot punten tak repot ponapa bisa os teti jalan sadaka teti jalan na kenceran keangkui hadiah kita ka bangasap po tak repot cepon saya gelak keduan gedang ya tore keduan pon apa panjenengan niat keangkui sadaka ka bangasap po ya tore persoalan na mangken nak foto engak napa punten ka bangasap po epon lani ka persoalan epon
Panjenengan misal epon atau aki orang sepona ki bodoh orang sepona misal epon deti orang sekurang apok teh korang apok teh ke orang sepona atau ka amponya ke orang sepona namun sampun orang sepona seta panjenengan pas kenceng pun apa oleh orang sepona tinggal etunya ki bodoh orang sepona tak deti orang siapok teh tapi insyaallah pakai nang akhirat ini layak orang siapok teh sareng Allah subhanahu wa ta'ala deka orang sepepon alhamdulillah jadi tak repot tak kudu ngonceng sabenyana orang kak dinto intina engak napa tak engak deka bangga sepepon para bu jamaah semulia kisah Allah subhanahu wa ta'ala neka sanmisan masuk ke maulid nabi walaupun neka pun lebat bulan maulid lebat makanya istilah mathura ni tak kenal bekto tan beda sorlot selagi masuk bulan rasul ki amolot tak masalah tak masalah cepon dabuna Imam Abdurrahman Al-Barzanji walau kunna amilna kullahinin li Ahmad maulidan qad kana wajib mon boten kaula kak dinto ngalakoni bulan maulid saben bekto dak Kanjeng Nabi Muhammad qad kana wajib pasti pantes teti benih perak bulan molot cuman kaprana bulan molot tapi bila bae panjenengan maos salawat berzanji ben sama cemepon ya tore tak kudu nang bulan molot lah apa boten kaula sareng para buka dinto mak lebur maulid nabi panjenengan sekut entar ka mulut nabi kau jangan sekut tak sekut mana nabi amolot TV kadang alhamdulillah mau salawat pun amolot tapi apa mak dan kaula sareng para buka dinto mak maulid kanjeng nabi lebur ka kanjeng nabi karena ebak to mangken kak dinto para jamaah mau'idah hasanah banyak tapi uswatun hasanah korang mau'idah hasanah apa ceramah agama banyak mangken mare sopu nenge masjid bodoh ceramah bodoh apa tadi bodoh mare duhur bodoh ceramah mare asar bodoh ceramah bahkan malam bodoh ceramah panjenengan kadang resarenan dung tedungan dengku nonton atau ngolati ceramah neng YouTube nggih banyak mana bicara namung sekorang menapa uswatun hasanah. Napa uswatun hasanah? Contoh sebagus. Sorry toladan yang baik. Anapa? Di tengah informasi mangken seampun tak karuan kak dinto, informasi seampun salsal, kita umat Islam ingin menginformasikan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama ke anak foto. Anapa? Karena cuman mangken kak dinto seteti idola. Idola ini kenapa? Idola. Seteti contoh. Saya pateti contoh benak kanak ngode beni Kanjeng Nabi Muhammad. Kira-kira mau nak kanak mangken idola apa serah? Ya Upin balik. Sepombok. Menika idola nang kenika mentanten Siva. Sandi napa? Sandi sampai dengan Siva. Kenapa? Karena tak oneng tentang Nabi Muhammad, seoneng tentang Upin berak. Saya nak kanak remaja, saya pateti idola apa serah mangken. Kira-kira Nabi Muhammad tak kira. Saya pateti idola artis, nggih. Artis, pembalap ben sama macam Mancing dengan anak-anak ngoda oneng kan ki buru berik nika beda artis sesete semate nggih. Pasera. Tahu kapi. Nompak motor apa, siapa saya nyopir ben siapa tahu kapi. Kenapa? Engki karena sapun pun yang kae kanika. Sedangkan cerita-cerita tentang Rasul, cerita-cerita tentang sahabat ampun tada nengi TV. Orang sepona tak bisa carita ka putra. Anapa mau tak bisa carita? Kita tahu ki awalana. Tak tahu ki ya. Tapi makanya penting bedana maulid Nabi kak dinto menginformasikan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mak oleh kenal bunga bedana Kanjeng Nabi Muhammad. Mak panjenengan sareng boten kaula
insya Allah tamasuk orang bagus, amin. Tamasuk orang sesoleh, amin. Orang seamuso ke Kanjeng Nabi Muhammad bisaos ngormat bunga kelahiran na Kanjeng Nabi Muhammad nika pagi nengi are kiamat nika nengi neraka seksana ekorangi sareng Allah Subhanahu wa taala saben hari Senin. Pasera Abu Lahab. Mau tadi saya jawab Abu. Aduh. Pas repot nih kak, mon penceramah nih kak kudu penter lah karena bu bermah, mon lelere gelu, lemes gelu pas tedung. Para bu ngereng asolat, solat nikah tiang agama karena solat nikah wajib. Saya budi repot, keras gelu ya. Jemaah para muslimin, saya nggak pasir saya tak asolat sampai masuk neraka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala nih kanya dia kiset tong tempat ke neraka kangki orang-orang seta salat masuk neraka sampean kepi nyaut saya budi terus ustad gigiri ustad terus repot penceramah nih kak tu penter makanya bojoran larang bojorun malondo. Para bu jemaah saya mulyaki sareng Allah Subhanahu wa taala tetima antara kapanjenengan sareng boten kula sadaja kadin tota masuk orang sebagus bahkan orang senyata-nyata amusuh Kanjeng Nabi karena ngormat kelahiran Kanjeng Nabi nengi saben hari Senin seksana nengi neraka nika paringan pademang sareng Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab saben hari Senin lan nika mangken Pak Hafid nika kan Pak Hafid mantun nggih. Pak Hafid nika amolot saben mangken malam Ahad nggih. Tahun bari amolot enten. Amolot enggak saya konjengan. Amolot malam napa? Malam Senin. Ya cek berajauh malam Senin ya. Dadi Nabi amolot malam mah usahakan cek papado. Mangken nika amolot malam Ahad. Tahun datang malam Senin, tahun na boleh malam Selasa misalnya terus nggak ke nikah. Apa? Oleh salanjeng are misal lah esek sareng Allah, mak paringan seksana sareng Allah saben are saya tak saya. Mungkin pun beramolot saben malam Ahad malolo, saben malam Ahad para seksana. Senin mulai boleh. Nah, dadi mun mabi malam Ahad, Senin, Selasa batak pas. Saminggu amolot, mun parlo saminggu amolot. Insyaallah saminggu mun lakar terta seksa mon lakar naudzubillah seksa insyaallah paringan sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para bu jamaah muslimin muslimat semuljaki sareng Allah Subhanahu wa taala nika kol 11 pon korang sakone. Terus lanjut. Nyaman cetak norok majari lanjut. Saya norok majari mun abit ria tamboi boleh ria bojar. Para muslim muljaki sareng Allah Subhanahu wa taala apa boten kala sang para buka dinto mak niser ngormat benih niser ngormat ka Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tak parle kane sere, Kanjeng Nabi ampun kane sere sareng Allah Subhanahu wa taala. Kane sere sataja para malaikat dan kala panjenengan sataja ngormat dak ka babaran epon Kanjeng Nabi. Kira-kira apa karena Kanjeng Nabi kak dinto setong Nabi sesangat aseh sesangat belas aseh dek ka umat epon. Contoh careta nih kak pernah ya lebur nyareta kau udah careta empen lebur ngiding aki careta nyareta para buajunan saya sami-sami saya mulja kisaran Allah Subhanahu wa taala nalekana Kanjeng Nabi kak dinto ampun songkan parah songkan ampun tak bisa mios ke masjid tak bisa ngimami Kanjeng Nabi tak asolat berjamaah bolana songkan tak kering paksa mana bikin paksa bisa paksa nih ka solat ke masjid solat berjamaah sareng para sahabat songkan kaula sareng panjenengan kira-kira tak asolat ke masjid kira-kira napa halasanna. Kenapa? Karena songkan. Karena macam-macam. Bodoh ya. Leso bodoh.
Beda saya kengan kita baju beda, sampai ki buru bertabaran beda. Teka adan kita ada. Lo kanjeng Nabi kak dinto tepak nasongkan sara ampun tak bisa sholat ke masjid. Nalekane itu lemah kak dinto etianna beda Siti Aisyah, beda Siti Fatimah. Setong saat pas beda orang nok-tok labang, suara nok-tok labang. Cakna, suaranya apa? Ah? Colok na kau, dah mau cak nok-tok labang. Suarana orang nok-tok labang. Barang ada pun kanjeng Nabi ya Fatimah, masa luar bodoh saya nok-tok labang, koti entare Fatimah. Pona pada pun Siti Fatimah ya abah, panjenengan kak dinto ampun songkan sara mangki anatamu ya abah. Pona apa jawab Rasulullah Fatimah, tantona orang jeria parlo kasengko. Mon tak kira parlo kasengko, mon tak penting tak kira dateng denja coba buka aki. Buka sareng Siti Fatimah. Mau nyina? Cok ngocak colo. Kagak udah ucak colo lamku. Mau nyina labang. Buka sareng Siti Fatimah. Ternyata beda orang katibik kak dinto pas masuk ke Rasulullah. Rasulullah ngagali oneng. Cak saya masuk kak dinto malaikat maut. Telepon saya Rasulullah panjenengan malaikat maut. Rabu kakak dinto ponapa panjenengan silaturrahim otabe nyabute nyabana kaula. Telepon saya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kenapa dapura malaikat maut ya Rasulullah? Saya pertama boten kula kak dinto silaturahim ka panjenengan. Saya nomor 2 nyabut rona panjenengan, manabi panjenengan kasokan. Ya Allah. Pataber ka Rasulullah. Kira-kira mun Muhammad dia misalnya bodoh malaikat maut datang kira-kira pataber tak pataber. Pak Muhammad kaula nikah nyabut nyabuna sampian mun sampian kasokan. Kira-kira bodoh. Tak kira beda tak nemu potongan tak oleh potongan ten mak pikir patabar paling sendol aja kan malaikat maut nika napa debuna Rasulullah yang gimana bi ampun depak kabaktona ya toreh mana bi ampun ekasokani sareng Allah subhanahu wa ta'ala ya toreh panjenengan nyabut nyabana boten kaula namung sebelumnya bono boten kaula cabut sareng panjenengan kak dimma malaikat Jibril cepon Rasulullah mak tada malaikat Jibril apa-apa malaikat Jibril baci ke kaula padahal malaikat saya paling semak katanan kedak kabutan kaula kak dinto malaikat Jibril mak mungkin pas tada kak dimma malaikat Jibril maka malaikat maut kak dinto pas ati kanan malaikat Jibril tak abit malaikat Jibril Rabu dah kata lemah Rasulullah katipun apa dabuna Rasulullah ya malaikat Jibril panjenengan kakak dimma malaikat mangken kaula kak dinto cabut nyabana dan kaula sareng Allah subhanahu wa ta'ala saya tugas aki sareng dak ka malaikat maut kak dinto panjenengan kak dimma pon apa panjenengan baci ka beten kaula cepon saya kanjeng Nabi Muhammad pon apa jawaban malaikat Jibril tero tawa tero tak tero lanjut nggih cepon saya malaikat Jibril pon apa beni beten kaula baci keajunan ya Rasulullah benih namung boten kula tak mangke ngelati panjenengan tepak nanya benak rone cabut sareng malaikat maut dan kula tak mangke ya Rasulullah cepon malaikat Jibril nika napa teman sejatinya mana nika tapi bodoh kanca napa seta alhamdulillah lama te bengkala bengkabon ni kanca nika ini musuh Capun sa Rasulullah malaikat Jibril mana bidan kaula ampun etabutnya ba kira-kira umat deden kaula kadinapa sampun nata dek naden kaula kak dinto capun saya malaikat Jibril kita oning Rasulullah tak oning kaula mata nika Allah perak saya oning nika Rasulullah pak nika Rasulullah pon parak saya ki engak ka umat kira-kira mon orang Pamekasan kanto nika di sana apa nika Madinah ki
Tisa kanjani ka mon bodo orang sete saya kayak ngain apa kira-kira? Hah? Para sete saya kayak ngain apa? Ki paling enten mungkin napa adi kanan manggil potra potrena nggih. Nggih ana apa? Mak yolok. Magia warisan alhamdulillah mun ki bisa magi warisan sablun sete. Pakompol potrana sateja seta telok. Misalnya pun ya cong, ya ping, boleh laki bini, ya engkau lah para mati ya satia, cengak cek atau karan, wasiat ke bagus. Serenang engkau lah para satia, tiang engkau magia harta dek kabak na, magia tunya engkau, sopa aja bak na tak atau karan, cek pun sepak na sebarak satia, ruak ya Tegal seberena, kanja Tegal ki pada, kita kok tak ngerti kan apa Tegal. Sumenep kan Tegal. Arwah Tegal seberena kalak bekna setuaan, pola bekna setuaan, arwah ibrin Tegal seberena ben sengkok, cepon sepakna. Jeria setemoranna kalak alekna, karena saya ngodeun lalaki kia arwah. Saya laok ya bek sempet kalak bekna bing bebine kalak bekna. Saya dejeunna arwah, saya dejeunna ya cok kalak. Bakna apa Pak mata kalak? Ya bener dina sengkok. Bujuk kalak, ya bener dina pak na masih kalak. Benih tinika tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya kaya ngae kak dinto umat epon kau leben panjenengan alhamdulillah katipura baka bodana umat tebutan kau la malaikat Jibril cepon se Rasulullah taoneng ya Rasulullah mana bisa kak dinto malaikat Jibril coba panjenengannya bis ka Allah subhanahu wa ta'ala pareksani tanya aki katibona baka bodana umat tebutan kau la sampun nadan kala kak dinto tada maka malaikat Jibril nyabis ke Allah subhanahu wa ta'ala nyabis ki malaikat Jibril kak dinto kan dalam setong riwayat kedua 600 kalembang setong kalembang mana bi buka kalembang dunya ni kapas peteng Pak lebar sitong kalembang malaikat Jibril mana bi buka dunya ni kapas peteng benih peteng boleh nak wacana tapi peteng kata topan kalembeng malaikat Jibril pun apa boleh pas 600 tidak bisa dibayangkan rajana kalembeng malaikat Jibril pun apa boleh seabadi kalembeng malaikat pasera Allah subhanahu wa ta'ala malaikat Jibril langsung mios ini kas bayi ini kah pun kol sapolo lebat pun lanjut. Oke siap mau temu ibu dirikan tapi malaikat Jibril mios daka Allah subhanahu wa ta'ala ta'abit pole malaikat Jibril kan pas Rabu datang ke Rasulullah katipona pacaypon Allah malaikat Jibril umat tebatan kola ya Rasulullah panjenengan cak kobater debuna Allah subhanahu wa ta'ala umat tepanjenengan sanajan banyak tusana satahun sebelum seda umat panjenengan bakal esapora sarang Allah subhanahu wa ta'ala sepenting kasokan atau bat amin Allahumma amin satahun debuna pun apa Rasulullah senang tak senang punten Rasulullah ni tak senang pas satahun abid jadi malaikat Jibril satahun abid katipona apa manabi pas kare sabulan mereka pas ala kotusa boleh umat tebadan gola panjenengannya habis boleh ke Allah malaikat Jibrilnya habis boleh ke Allah mangkat nikah teman sejati erosoro kasokan enggak mon enten bu angok-ngokan nyabis ke Allah subhanahu wa ta'ala malaikat Jibril tak abid Rabu boleh debuna Allah ya Muhammad umat panjenengan sanajan berdotusana sabulan seta sepenting kasokan atau bat bakal esapora sarang Allah sataja satu sana amin Allahumma amin maampuremot sing ngoca amin Pak repot ben rokok nggih masih bade sa rokok banyak rokok kenika Pak mau oneng mbian oneng kacaritana rokok kenika kemina setan engki lambok setan yusir sarang Allah subhanahu wa ta'ala nika toron ke alam dunya abid-abid akemi nah pas kemina teti setong tombuhan engki rokok kenika
roti rokok pas eka rokok pun sampean dadi arokok kemena setan mak cek saran kelu kitina pon si arokok tetap arokok ya tore kalabun niatan apa nyolet pelera setan ya tore arokok pon tapi niatnya nyolet pelera setan cek niat napa kia tore Caepon saya malaikat Jibril sabulan ya Rasulullah bakal sapora Rasulullah pun apa senang pun apa punten tak senang para Rabu tak senang sabulan malaikat Jibril aduh sabulan kanika abid malaikat Jibril beremma sabulan sete pas umat teten kola ala kotusa pas beremma koti nyabis boleh ke Allah malaikat Jibril nyabis boleh ke Allah malaikat Jibril nika tak abid Rabu ya Rasulullah ya Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala adabu umat panjenengan saminggu sebelumnya sete bakal esapora tusa-tusana sepenting kasokan atau buat amin Allahumma amin nikah pak diperjuangkan oleh Rasulullah napa Rasulullah bunga tak puas saminggu abid malaikat Jibril kotik panjenengan nyabis boleh ke Allah berempat kali mun pas ngangkui bensin malaikat Jibril abi berempat liter nggih kija tak ngangkui taksin ten ngangkui ka Lembang malaikat Jibril nyabis ke Allah subhanahu wa ta'ala kak dinto pas Rabu ya Rasulullah umat panjenengan cak kobater saare sablun sete saya penting kasokan asobat dak ke Allah insyaallah Allah bakal nyapora satu sana amin Allahumma amin. Kenapa jawab Rasulullah mesem tak mesem ten. Kenapa? Saare malaikat Jibril tuh saare kanika abid malaikat Jibril beremma mon pas resore sete tapi kulaku pas maksiat ke Allah beremma kotiknya habis boleh panjenengan malaikat Jibril saare pak tak puas Rasulullah maka malaikat Jibril kata nyabis ke Rasulullah ke Allah subhanahu wa ta'ala pas Rabu ya Rasulullah caepon Allah subhanahu wa ta'ala umat panjenengan seraja tusa sebanyak tusana bakal esapora sarang Allah subhanahu wa ta'ala sabelumna nyabana dapak kendada sepenting kasokan atau tobat amin Allahumma amin makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pas adabu innallaha yakbalu taubatal abdi malam yughargir Allah subhanahu wa ta'ala bakal narema taubat dosetong kabula sebelumnya nyabana dapak kendada dapak kerongkongan kerungan maka sebelum pun apa cabut sarang Allah subhanahu wa ta'ala kak dinto ngereng beten gola sarang para busat aja mabanyak atau pada ke Allah subhanahu wa ta'ala takok cek pate kak dinto tak janji tak mon gelak kata Nabi Muhammad cabutannya bana patabar kau leben sampean tak mungkin namong sataja na semoga sete dalam keadaan husnul khotimah amin Allahumma amin para bu jamaah semuanya kisar Allah subhanahu wa ta'ala sakak dinto sakone saya bisa pada pak nangi malam kak dinto muka-muka satu jana serabu nangi malam kak dinto muka-muka pataka hajat satu jana langkong-langkong sahibul hajat tuan rumah Bapak Haji Sahrudin sekeluarga semoga-moga parengana teka hajat amin parengana satu jana beten kola sang para bu satu aja parengana umur lanceng barokah amin parengana rizki sebanyak sekempang sehalal amin mate sete dalam keadaan husnul khotimah tercukan abalikah holan kelak semoga sampun naboten kola sarang para bu satu aja kak dinto sete muka-muka nak foto beten kola ki enggak ada ka beten kola saja sayang ke bisa juga ngehole beten kola saja amin Allahumma amin sakak dinto Johan sapora manabi beda hal-hal sekorang sontuk dak ka para bu saja sakalaki Johan sapora caepon seorang sumenep kak dinto nyabek motor etanian lancang nangale roncengan etongko emano pamator kan tak palanceng sekaoncengan tako angok-ngok akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.